Telehor patuak lamalong Unity, Victory and Prosperity Rally Amei kedengpon. Nijang karbiang long Telehor patuak lamalong Bharatiya Janata Party BJP atumpen Hamren MSC constituency angkang jengkha Telehor patuak lamalong Unity, Victory and Prosperity Rally Amei kepado pon. Labang somay long chipaog dun EPHLC ASDC Congress kadokavepen 65 abang pubang piatum BJP party long si join dun. Lapen pinilabang somay long Hamren BJP Mondal Committee atumpen chipatir pipon si Unity, Victory and Prosperity Rally Amei kepado ponalong ki ongdung 4,000 BJP party apan ki kroy theparat atum chitong dun. Bang somay long KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen team karbiang long abitung atum apan atoyan ni riso ejang atum pen cheng muri pen ingtu marni pon ringti pinilabang somay cheng chia prang Karditang khorsing terang alang lipan kachikimo asay deng ponsi mai cheng ponlu. Lapen abang somay long ng chitong dun laki KACCM Dr. Tuliram Ronghang, Hauraghat MLA Dorsing Ronghang, MLA Bidasing Ingleng, Wothat lang so MLA Rupsing Tiron, lapen KAC along Klem Damra Petpen, MEC doan chitong dun. Labang somay long akijoy pen rarapan, barbecue bakeng pi, sitami rarapan kiron. Wothat lang so pen khoya tiso kido life. Tolot kor deh logo tolot. Daunan bina ho logo. Itu yang chat lo deh logo. Unity, Victory and Prosperity. La suari lagi bibang ke. Kacingri yang si dolo pulang te hai lo pulang te kacing thura sayang dengka si klem pulang. Lasi juga dalam tangkar bela Thomas Council election ahot nilialong tina konsensita dap lapen ke dak Dr. Humindo Bisroma la nona chief minister ta long tina konsensita nangko lasi nilirara theno sini lam chakki kang sayang ding towar pen chenglok akapeka sayang ding kapichun hekji phat osonsi rarang no ani tum jaide pen phinikan silono hala so ke jai hor election ho la so alam chaka klije pansin tum bangke non along tina konsensita mekela la sinon na tum theklong po MP election na pige na tum isikar ke no da project kaching thura sayang ding na tum theklong la si theklong si ini pinaan regional party PSLC FDC Congress atum itu menong nang joinun mom itu mahang he nang joinun mom ini na tum theklong lo dong kam long tanil long jai gatha abong Jonathan tiga thar asosopo prangke Silong College long selangli KSA unit president lapen Silong ma chalang graduate and alang thekser also jugiram tangke alang li PSLC election agent tapi ni nilong wangelo nang join unit lapen atim pen rongkhang si puri lapen atim pen nona 14 ni latum nang join unit popos ni phan lamchar nang tilon ni tumba lapo